Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jino lengkun sabah kasidah yang berjudul Nyata Ka di Aceh. Tak dali adat syit bita tadonya ake maksud mubagotar jejut tempat kabeh lahe anu jitempah ya jitempah ma butat ganje jinodun di Aceh bulang kanu ka terjadi akidah tan lambadan pergaulan nganjahe mutamah lam narkoba pehancur generasi na yang pegadra Allah di Aceh nyokalahe pegadra Nabi Isa di Aceh ka terjadi menyaku ulama syiddi tejut pu Yahudi nyo pengikut daje halu darah tasunate nyokan haba kegura haba nyoka terjadi nyoban ke di Aceh syita pre-pre bala Rabbi gara-gara anu Mesir lam nuraka kasep dalam masjid peleti ubud donyanya jami takhirat kepangkai getanya tawarana yang katoha pemucewek dan legi go lupa raya dosa pubut jahe kana lakomunan syidrono agam be pemuda-muda roh anu kana lapan be krep mata ngan ka putra tak dali adat syit bito tadonya ake yang jut ke alamat mendum-mendum kabeh lahe lon pegat syairnya kan kun kudran bahate bekle tahai bala tahai gempa sabe-sabe jaga rohe taulan jaga Islam bohate pegang persiapan tasambut perang Ba'al Mahdi jaga rohe taulan jaga Islam bohate pegat persiapan tasambut perang Ba'al Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jut lengkun kasidah yang kedua yang berjudul Ubat Mujarab Kunubah Indatu Burung Aceh Awai. Unggelinggang ubat kurang asam urat uncampri buta malaria ion langsat boh
buah pinengklat ke selera muda. Kulit manggih ubat sakit dalam, minyak milam ubat kerawat pa. Cit getarube ubat getut, munya luka perut ion kaca. Boh leping ke ubat ule, boh kemude gentat tega. Ke ubat pusung bon metanoh, asam lambung boh gadong sukla. Ubat ciret pisang panjo, ubat giga minyak pala, ubat lupi putih madu, ubat lesu ion saga. Syit pure on uku sakit rukung, ranum utun ke penawa, on kerundung ubat tinggi darah, minyak utebra ke urut pang. Ubat tumbon pajo pendang, langsing badan boh me benang. Kacang lom lae ubat baten, nyola wangkleng ubat dada. Munya on rumpun ubat tengen, munya on jelut ke putih putang. Ubat mujarab ke lebah endatu urang Aceh awai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.